muraho mwebwe mwese mukunda ibibaye TV tuzanye amakuru mashya ari kuvugwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngewe nitwa Karori, ni ngewe tugiye kubana muri iki kiganiro. Mu makuru rero dufite arimo ingeri nyinshi, tugiye kubabwira ko muri Poezero hafi yaho humvikanye urusaku rw'amasasu rukomeye cyane, ikaba ari imirwano yahuje ingabo za FARDC Wazalendo na FDLR n'ingabo z'abarundi zishaka kwisubiza iki gice cya Poezero, ndetse zikaba ziri guhangana n'umutwe watwirwanaho ufatanije n'umutwe wa M23. Ni imirwano yumvikanye igihe kitari gito, mu gihe cy'amasaha agera kuri 5 yose y'imirwano muri iri joro ryakeye. Ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zikaba zivuga ko zishaka kwisubiza byihuse agace ka Poezero, agace gakomeye mu bijyanye n'intambara, ariko impamvu bakise Poezero nuko ari point strategique yo kuba bahangana n'ibitero bya AFC M23 ndetse ifatanije na twirwaneho. Gusa kuva aka gace kafatwa ku nshuro ya kabiri, muribuka ko inshuro ya mbere ya AFC M23 ndetse na twirwaneho bafatanije aka gace bakagezemo, ariko baza kugatakaza mu buryo butavugwaho rumwe, basubizwa inyuma bagera za Bikenke na za Gakenke, ndetse barakomeza babageza hafi na Minembwe aho bari bagiye kubatsindira ruhenuhenu, ariko haza kuza umusada wari uyobowe na Brigadier General Bernard Byamungu. Uwo musada no wakoze akazi gakomeye cyane, bakubita ingabo z'abarundi FARDC Wazalendo na FDLR, barabirukankana babafatana n'ibindi bice bigiye bitandukanye, barimo bya Rwitsa n'Inkuku, bafata Mikenke, bafata Gakenke, bafata Poezero bidasubirwaho, ndetse baza kwatwikira n'imbunda z'abarundi ku rwego rwo hejuru. Baza gukomezaho imbere gato yabagira ahitwa Kipupu, ubu ngubu akaba ariho basa naho bari baherereye. Imirwano rero yabaye ndetse iba mu buryo bukabije cyane. Hanyuma twabonye iyi video irimo kugenda isirikira y'ingabo za FARDC zishima zibyina zivuga ko zishaka kwisubiza ibice byose twirwanaho yaba yarabambuye muri Kivu y'Amajyepfo. Ni intambara mu by'ukuri itaje korohera FARDC n'abambari bayo, kuko twirwanaho basanze ikomeye cyane kurusha uko babitekerezaga, kuko bumvaga ko ari akanya gato cyane bashobora guhita bisubiza Poezero mu mirwano yabahuje, cyane ko baramaze iminsi barimo bitegura cyane. Muribuka ibyabaye Karemi, aho hari abasirikare ba FARDC bamwe banze kugaruka ku rugamba, bakajya gukuramo uniform bakisha mu baturage, ariko bakaza guhigwa n'aba PM cyangwa se police militaire ya FARDC, kabahiga ikajya bafunga, ariko biza kurangira hari abemeye, bazana na raforo y'abahibu, bazana abacanshuro, bose ubu bakaba bari gufatanya kugira ngo bakunde bisubize ibice bitandukanye. Gusa ni urugamba batsinzwemo kugeza ubu ngubu, hakaba hategerejwe reaction ya twirwanaho ifatanije na M23 niba ishobora kubakurikirana, ikaba ari nka sinye yatuma bakomeza bakagera bakafata Baraka ndetse na Fizi hafi ya yose, ndetse bakaba bakomeza bakajya Karemi. Muribuka ko no mu makuru y'ubushize yagiye acicikana, yavugaga ko bamwe mu bacengezi bamwe mu bacengera, reka ariko mbivuga, bashinzwe amakuru cyangwa se ubutasi maneko ba M23 bari bamaze ngo kugera muri Karemi. Ibintu byateye ntugunda abasirikare, abaturage, ibintu birahinduka, batangira gukeka umuntu uwo ari we wese uhatambutse, uvuze batuye nguyu no muri M23 ari kuneka, ariko M23 iricecekera irabihorera. Kabare nubwo yabaragezeyo, ariko ntabwo biri kuvuga, ntabwo babyemeza, nta makuru arabyemeza, gusa hariho ikintu kijyanye no gukekeranya byonyine. Ibi rero byatumye FARDC yitakuma, iritotomera avuga iti rero ibi bintu ntabwo ari byo, twakoze point strategique yo kwikura muri Poezero, kuko kugeza ubu ngubu FARDC ntabwo yemera ko yatsinzwe muri Poezero. Ivuga ko ari point strategique yakoze kugira ngo ijye kurinda Baraka, irinde na Karemi, hanyuma ize igaruke ikora akazi gakomeye cyane kuri front line, ngo igakubita ikagera igafata Minembwe, igakomeza Kivu yose ikayigarura y'Amajyepfo, bakagera za Bukavu, bagakomeza ngo bakigarurira na Goma. Ayo ni amakuru ari muri FARDC n'abambari bayo. Ukavuga ibijyanye n'abacanshuro bose baje,
avuga wazarendo ziyongereye umubare ndetse n'ibindi byinshi. Ibi ngibi ariko ntibikuraho ko twirwanaho yarashe abasirikare benshi cyane, baba abasirikare b'abarundi, yaba ba FARDC, baba wazarendo ndetse na FDLR, barakubiswe barakubitika pe. Cya gihe cya Poezero, igihe cya Mihaye na Gakenke, harashwe abantu benshi, bamwe barapfuye, inkona zirabarya ko babuze uburyo bashyingurwamo, na Croix Rouge hariya nta bushobozi afite bwo kuhagera kugira ngo ibashe kujya gushyingura. Icyakoze abagerageje gukomereka bakajya kwivuriza mu bitaro by'Ibujumbura byitwa Tanganyika Hospital, bivuga ko ari ibya generali Prime Niyongabo, akaba umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi. Ibyo bitaro harimo amakuru menshi avugwamo akakaye, avuga uburyo ki hari isumbana mu buvuzi bw'igisirikare na wazarendo na FDLR, aho FDLR na wazarendo bavurwa neza, bahabwa imiti ku gihe, yishyuwe neza, ikishyurwa n'igisirikare cy'u Burundi FDNB, ibiryo kurya bagahabwa amafaranga 16,000 byo kurya ku munsi, mu gihe abasirikare b'abarundi bo bitungiwe n'akawunga kandi nabo ari abarwayi nk'abandi nabo bararasiwe ku rugamba. Ibi rero byateje uruntu mu gisirikare, baravuga ati nta kuntu inyeshyamba za wazarendo na FDLR zavurwa neza ngo hanyuma twebwe abasirikare bacu bo bavurwe nabi. Iba ariko General Prime Niyongabo akaba arimo kugenda asa naho abicubya kugira ngo bitaza guteza ikibazo mu gisirikare cy'u Burundi, akaba hazamo ibintu byo kwivumbura. Aya makuru dufite kandi arakomeza avuga byinshi bigiye bitandukanye kubera ukuntu ibibazo biri mu gisirikare hariya cy'u Burundi bikomeje kugenda bivugwa, biba igisirikare cy'u Burundi cyitotomba, ibintu bikakomera, ariko byose bikaza guhoshwa na Prime Niyongabo ndetse na President Evariste Ndayishimiye, bo bafite inyungu bakurikiye mu gisirikare cyabo, aho bari kubyaza umusaruro amafaranga ava muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Igisirikare cya FARDC rero mu gihe n'abambari bacyo bakomeje gushaka kwigarurira Poezero n'utundi duce twafashwe muri Kivu y'Amajyepfo ndetse ukaza ukagera na Minembwe, ahandi muri M23 bo barimo kubyinira ku rukoma. Barabyinira ku rukoma gute rero? Aba muri M23 barabyinira ku rukoma, aho kuri uyu wa mbere tariki 20 z'ukwezi kwa karindwi 2026 bakiriye abakomando bashyashya bagera ku 9,318 bashoje ikosi ry'ubukomando kugira ngo binjizwe ku rugamba bajye gufasha bagenzi babo aho rukomeye. Ibi rero byagarutsweho ubwo bapasingaga bari gupasingishwa na General Major Sultan Emmanuel Makenga, aho yaraherekejwe na Brigadier General Bernard Byamungu, uyu akaba ari nawe ajwe wa Makenga, akaba ari ashinzwe operation, ni ushinzwe ibikorwa bijyanye na operation, mu gihe Makenga we ari we muyobozi w'igisirikare cyose cya ARC cyangwa se Armée Révolutionnaire Congolaise. Rero bapasingishije abo bakomando bagera ku 9,318, noneho hatari bya bintu byo kuvuga ngo n'abantu ngo ubwoko bunubu reka. Harimo abanyamurenge benshi cyane muri abo bakomando bagiye kumanuka kujya gushyigikira no gufasha umutwe wa twirwaneho. Hakabamo abagera ku 3,000 bakomotse iwabo wa Barores Kanyuka hariya hakurya muri Equateur, baje gushyigikira impinduka z'igisirikare cya ARC M23. Ibi rero byakangaranije Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, amahanga nayo arakangarana, aravuga ngo cya gisirikare cya M23 ni igisirikare cy'intarumikwa, ni igisirikare udashobora kumenya uburyo giteyemo, ni igisirikare gishobora gupasingisha abasirikare bangana kuriya, kigashobora kuba cyarigarura biriya bice, bati nibi ntago bikunda. Ibi ngibi rero byagarutswe na Sekreteri wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga Marco Rubio, yavuze ngo ibi ntabwo byumvikana ngo uyu mutwe wa M23 nguteye gute, uteye aba bakomando bavuye he? Ese koko ngishinza ko ari abanyarwanda? Ibi byo koko nibyo? Ibyo rero nta kundi ibimeze, ntabwo ari abanyarwanda ahubwo n'abakongomani bavuye mu nkambi zigiye zitandukanye, n'abandi banza gasuzuguro bakava mu bice bitarimo ndetse n'intambara uyu munsi bakaza kujoininga M23 mu rugamba iri kurwanamo na FARDC.
abo ba komando rero bahanuwe bahabwa impanuro z'ukuntu bagomba kwita kuri discipline, kwitwararika, kutiba, kugenza neza, kumvikana n'abaturage kugira ngo babashe kuba igisirikare cy'umwuga gishobora guhangana ku ruhando mpuzamahanga. Ibi rero byatumye ngewe nibaza nti ese koko ibi bintu bimeze bite? Abasirikare bagera ku 9318 b'abakomando bagiye kujya ku murongo w'urugamba. Ni ibintu abantu badakunda kumenya ubukana bwabyo, ariko noneho ibi bintu bishobora kuba bigiye kubyara ibindi iby'agahenge n'ubundi birirwa bavuga ngo agahenge. Yego nibyo, ariko M23 agahenge kakubahiriza bikarangira igisirikare cya FARDC n'abambari bacyo agahenge batakubahirije. Ari nabyo rero byatumye M23 ivuga iti rero ibi by'agahenge twebwe tuzabyubahiriza, ariko kuducokoza, kutwataka bigize icyaha gikomeye cyane, kuko dushobora kuzahemukira umuntu wese uzishora muri intambara. Ibi rero bikomeza bigenda bikurikira ku bihano birutse guhabwa Corneille Nangaa, akaba umuhuzabikorwa wa AFC M23 ndetse na Twirwaneho. Akavuga ko rwose hari ibihano yafatiwe mu buryo bw'ubukungu, kutagira ahantu ajya, yewe barimo benshi nabo muri FDLR, ariko ukareba ugasanga ntigeze afatirwa ibihano abashyigikiye FDLR n'abambari babo, ariko ugasanga harahanwa abarimo kurwanira ukuri, abarimo kurwanira uburenganzira bwabo kugira ngo bakunde babeho. Aya makuru rero muragenda muguma kuyakurikira hano ku Bibaye TV. Bibaye TV ni televiziyo imwe rudende nshaka kujya anyuzaho amakuru buri munsi kugira ngo tujye tubasha kubana, abe aya politike mu Rwanda, mu mahanga, ayo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, muri Irani n'ahandi hose hatandukanye. Aya makuru mugomba kujya muyakurikira ari update, pana imiranzi. Niba ushaka rero kumenya, ameamua kuwa raia wote wenye hakubali ujinga yake, kuwa raia juu ya kabila yao, sura zao